Aduh, baru itak lah tambah tapi. Oh malih ke pasar soe. Telepon ni lah nak. Desian telepon awak sedang bilang lado ah. Halo Daman. Udah mah. Ya dah. Anu Daman ah. Wak ni beli lado, malih nak ke balai soe. Bara lado seperampe. 3.000. Kalau bagi liang Yang bikin liangnya 5.000. mahal ada kurang lah 2.000 le. Indah, Sibu matui. indah, Sibu. indah, Matui. indah, indah, indah. Ih, pilih mempuduang nada, yolah. Anu dah sekalian ada tukai. Tukai 2 rupiah deh. Kalau tukar 2.000. Dah 2 rupiah di tu. Oke banyak nale. Yaudah, beko anak oswan kini udah ya, si Zam nyapu beko. Ya lambat dah semua si Zam nyapui main dah. Yaudah, makasih dah. Assalamualaikum. Pilih nah, mau wis kurang napek dong. Aduh, lupa loh, minyak goreng. Nih, telepon lo gak kali apa deh kok. Alah dah. Daman. Anu dah lupa nyambi cik li minyak goreng le. Oh, minyak. Minyak seperampe dia tu. Yo. Yolah, dah. Sip. Zam. Oh, Zam. Iya dua banyak awak aja panggilan. Apa sih, Pak? Awak mau mandi ha? Nggak ada banyak alasan pokoknya kamai. Ambil lado kabalai tadi larin pasar ke Daman. Lado 1.000 lo tukai 2 rupiah 7.000 sadoe. Menjaput kini ke jual kepiang ya. Pokoknya lado cerita bikin tinggal sekolah. Iya. Corocot saja. Kata-kata. Lupa loh. Zam. Ya abah, ya ampun abah, kakak mandi main bau juga baru. Apalagi yang dibelikan, Mbak? Tanggul bang kata-kata. Balik nubek kuruk sekali deh. Kau piti tambah ya. Kata-kata lo. Apa nak tekanan lagi? Bini orang beli semua yang ada di balai itu, Mbak. Beli seadanya, Mbak. Apa yang terkena kecatkan? Oh, ini mandi dah. Main bau kok main bau juga. Kerajaan si Zam lihat. Zam. Apa aja deh, Mbak Le? Ladiang. Ada nak, tagi mimbau aja nye.